aho bahitamwo bava mu ntuzenya bavuye muri gereza barabarekura baca bavuga ngo ntabwo bazosubira guteka kanyanga numva bari babonye ubukene bubateye. Amakuru kujya ukunda gutanga ese nta risk zijya zikubaho, ese ntago bano bantu bajya bakwiyunguza ngo batanze amakuru ngo bagenzi babo barafungwa, ubundi ubayeho gute hano? Hano ndahabayeho muga gusa abayobozi ntacyo bangira, muga abaturage baho nikanga yuko nyene ndeka kugenda ijoro kugira ngo ngiye ijoro bava banyica kubera uko ntanga amakuru. Bayitekera hano bayiteka ahubwo ntibari bazi ahantu bayiterekera, ahubwo nuko gusa bace bafashe ibigunguru byayo bafatana n'intuzenya n'ibibido byayo nibyo bita merasi. Bisobanuye ko rero abasirikare ikanyanga nibo bayifashe. Ariko uretse gato kugira ngo tugendane neza gake gake kugira ngo abanyarwanda bagiye bamenya ukuri cyangwa aya makuru bagiye bamenya yuko yizewe kandi aba yafashwe. Bivuze ngo aba basore basanzwe bateka kanyanga no mu buzima busanzwe mwari muzi ko bateka kanyanga? Yego, aba basore bwa mbere barigeze gufatwa bateka kanyanga, ubwo inyuma yaho bahitamwo bava mu ntuzenya bavuye muri gereza barabarekura baca bavuga ngo ntabwo bazosubira guteka kanyanga numva bari babonye ubukene bubateye baca bongera guteka kanyanga. Bivuze ngo abasore bari bafunguye yarashije ibyumweru 3 bavuye muri gereza baza gusanga bongeye guteka kanyanga, kandi bari bafunzwe bazira guteka kanyanga, gusa barekuye kubw'imbabazi kubera ko bafunzwe imyaka 3 yonyine batanga n'ihazabu y'amafaranga ya miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda. Mu kurekurwa nibwo bongeye bagateka kanyanga, abasirikare babafata bari muri patrouille. Yego, abasirikare bari muri patrouille. Hanyuma abantu z'abagabo b'abasore baca barabikanganya baca bagenda baraburana, nyine bamaze kuburirana baca bariruka barabasiga barirukanga. Ubwo kugeza n'ubu ntawe uzi abo basore ahantu bahagaze, ntawe uzi ahantu bari. Banyarwandakazi, ubu turi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara, ahabereye ibikorwa byo guteka kanyanga bikarangira inzego z'umutekano zifashe bano bagabo, ndetse abaturage bamwe namwe bagiye bavuga yuko n'ubundi aba basore bari bafunzwe bazira guteka kanyanga, ubwo kabongeye gufatirwa mu cyaha cyo guteka kanyanga, bakaba bashyikirijwe ubutabera kugira ngo bakurikiranwe ibyaha byo guteka kanyanga. Kanyanga ni ikiyobyabwenge kibi, abantu banywa bagasara, abandi bagatangira kwiba, abandi bakaba abajura. Gusa hano turi kumwe n'umusore ukunze gutanga amakuru ndetse akayatangira ku gihe. Yatubwiye yuko rimwe na rimwe aba basore n'ubundi bakoraga akazi gasanzwe, gusa baza kugira igitekerezo cyo kuba bateka kanyanga. Ese aba basore bone wowe muziranye mute? Abasore nagiye kera nari kirara nakorana nabo. Bakoraga nabo uza kubivamo urabire kubona ko ari Boris? Kubera nari mbonye uko atantu bizongeza. Hanyuma sinzi umuntu yampaye akazi gatuma ndabivamwo, aranganiriza anyereka yuko gukora ibintu by'ibiyobyabwenge ari bibi, byo kunywa ibiyobyabwenge ari bibi, cyamita munca nigira mu kirokore. Ubu wararokotse ukora akazi gasanzwe? Ubu nikora akazi gasanzwe, ndabaza, naheza kubaza, hanyuma amafaranga nkuye mu kubaza nkayahahisha, ayandi akamfasha no mu tundi turimo twundi. Reka tugufasha no butori turibo. None se buretse gatonya twiganirire hano, reka tunaganire n'abanyarwanda nabo bagiye bumva ubundi ubuzima bwa hano ubayeho ute. Amakuru kujya ukunda gutanga, ese nta risk zijya zikubaho, ese ntago bano bantu bajya bakwiyunguza ngo batanze amakuru ngo bagenzi babo barafungwa, ubundi ubayeho gute hano? Hano ndahabayeho muga gusa abayobozi ntacyo bangira, muga abaturage baho nikanga yuko nyene ndeka kugenda ijoro kugira ngo ngiye ijoro bava banyica kubera uko ntanga amakuru, abi wabo bagasigara batanga amafaranga kandi ari je natanze amakuru. Bivuze ngo inama wagira bano bantu bacuruza ibiyobyabwenge cyangwa bakora ibiyobyabwenge n'ababinywa ni iyihe? Kubera ko ushaka kunywa ibiyobyabwenge ukisanga wafunzwe mu buryo utazirega. Inama nogira abantu banywa ibiyobyabwenge n'abateka ibiyobyabwenge nuko bo biheba bakiyegurira Yesu, hanyuma bakaza bagasenga, hanyuma bamara gusenga imibabaro yose baba bafise yo kugira ngo bahigishe ayo mafaranga bacishije mu kiyobyabwenge, Imana yabacisha mu zindi nzira ikabaha amafaranga. Bana mudukurikiranye ku Kidasamura TV Rwanda, ikintu cya mbere ugomba gukora ni subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyimwari muri kumwe nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ubu twari duherereye mu karere ka Nyamagabe. Mukomeze kugira umunsi mwiza, turabakunda. Ikiganiro nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda.